madekwana vhuḓi kha Pelran News hu khou tevhela Weekly Court Reports na Mpho Felicia Mudau. Hafhanoni ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe na khou ita ṱhoho dza mafhungo hanefha na tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou amba nga Musina, Makhado, Collins Chavani khathihi na Thulamela. Kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wo itiwa nga dzi 14 khathihi na dzi 15 dza July une ri khou lavhelesa mulandu wa Thobela Lidzebe. Kha vhane vha sa muḓivhi, Thobela Lidzebe ndi uḽa mutukana we a ḓo vhonala a tshi khou gwalabida ḽa khaladzi yawe ngei vhuponi ha Dopeni na Shanja kha Ḽanzhelele hune ndi kale a tshi khou ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyanḓou tou thoma ṅwahani wo fhiraho. Ri tshi amba nga Thobela Lidzebe, ndi muhumbulelwa ane zwa zwino u nnḓa khothe yo zwi vhona uri ndi zwa ndeme uri i mu bvise kana o mu vhofhololwa nga ndavha ya uri mutakalo wawe wo vha u si wavhuḓi khathihi na u dovha hafhu u sumbedzisa zwori vha madokotela vha khou tea uri vha mu ṱole vhuongeloni ha hayani nga ḽa 5 ḽa Ṱhangule 2025 hune ri tshi lavhelesa mulandu wononi ndi une u ḓo dovha hafhu wa vhuyelela nga ḽa 18 Ṱhangule 2025 vha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group Phaṱhutshedzo Richard Mukhaninga ndi vhaṅwe vha tshiimiswa vhane ndi kale vha tshi khou tevhelana na hoyo mulandu vha tshi khou lwa na zwiito zwa u gwa ha mavhiḓa zwi siho mulayoni. Zwino kha ri fe musi vha tshi ṱalutshedza malugana na hoyu mulandu. Felicia, ri hafhanoni khothe ya hoyunoni Lidzebe ya fhirisela phanḓa dzi 18 dza August hune nga dzi 5 u khou tea ya hayani u ṱoliwa for mental assessment hune ri khou pfha ripoto yo vhuyaho i tshi kona u ri bvisela khagala uri hu na zwithu zwine zwi khou ṱoḓa medical attention hune ri a kona ha u dzula fhasi na vhadzulapo wa ṱalutshedzisa uri nga ngoho ripoto dzo vhuyaho dzi tshi khou ri khuvhani u na uri a ṱoliwe muhumbulo na uri ri dzule riṋe ro mu vhea ita uri u khou tevhela maga o teaho o tevhedza dzi ndingo zwine nga to zwi amba ndi zwa uri ri a tea u sedza uri tshivhangi tshi nga vha hu mini ngauri ri ḓo zwi humbula uri dzi substance abuse ri tshi khou amba kha vhupo hune a bva khaho hu rengiseswa matombo hu rengiseswa dzi drugs dzo fhambananaho ri tshi khou ri i tou vha khuwelelo ya uri mapholisa vha tshi ita dzi operation vho kha vha humbule na zwisi hune ra wana vhadzulapo kana vhatukana hanevha vha tshi khou daha matombo hune zwa sia zwi tshi vha affect muhumbulo nga u tou ralo. Khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi ndaa. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱo vhukuma ḽa u fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini musi a tshi khou ḓibvela mushumoni ṅwaha wo fhiraho vhuponi ha Nzhelele kha ḽa Biaba. Hune ri tshi amba nga hoyu mulandu ndi mulandu une vhunzhi ha vhatevheli vha Phuphi Rudzani vha khou pfa nga maanḓa vhuṱungu ngori ndi mufumakadzi we vhunzhi ha vhathu vha mu ḓivha nga maanḓa fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ndi hune video yawe yo vhonwa nga nnyi na nnyi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani musi a tshi khou fhisiwa lwa tshiṱo vhukuma. Zwino mulandu hononi ndi muṅwe wa mulandu une ndi kale u tshi kha ḓivha khothe ṱhukhu ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Zwa zwino vha muṱa ri tshi ḓa kha mulandu vha khou sumbedza u sa farea nga zwine zwa khou itiwa nga ngomu khothe. U pfa zwinzhi nga hoyu mulandu kha ri fe musi muraḓo wa muṱa wa mupondi wavho Joseph Phophi vhane vha vha malume wa mufu vha tshi ṱalutshedza. Ndi matsheloni sa muṱa wa mupondi wa Rudzani Phophi ro ya khothe nga dzi 2 dza July ra bviselwa nnḓa zwe u ya nga riṋe ro vhona zwi songo ri fara zwavhuḓi sa muṱa. Hangei nga ngomu khothe ho ḓitendeliwa hu tshi dzhena vhabebi vha vhapondi fhedzi riṋe ri sa tendeliwe hu sa vhe na muthihi wa muṱa o tendelwaho u dzhena nga ngomu khothe. Upfhi khothe ro ḓi wanula uri khothe i khou dovha u humela nga dzi 11 dza August haningei Biaba High Court. Riṋe kha hezwi zwithu zwoṱhe ri kona mulayo u si khou tou ri fara zwavhuḓi u fana na zwezwi zwine a vho ngo tendela ri tshi dzhena mara hezwi ri tshi ya khothe hangei ri khou wana sapotho kha madzangano o fhambananaho, madzangano o no nga Thohoyanḓou Nzhelele Women Support Group na Real Men Foundation. Hevha vhathu vho ri ṋea support u bva mathomoni u swika zwino ri a vha livhuwa nga maanḓa zwoṱhe zwine vha ri itela. Ndaa. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa vhafunanani Godfrey Bongwe. Muhumbulelo havho noni ndi vhane vha khou weswa mulandu wa u ṱangula masheleni
ḽa mavhengeleni tserekano a musina nga ṅwaha wa 2021 vhane vho ḓivhonadza khothe nga murahu ha musi vho farwa ngei ḓoroboni ya Thohoyandou hune muhumbulelwa havhunoni vho Godfrey Makhado vha miṅwaha ya 49 ndi vhe vha ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa musina nga ḽavhuvhili ḽo fhiraho, hune vha khou limana na milandu ya tshivhalo vhukuma hu tshi katelwa u ṱangula masheleni, u lingedza u vhulaha khathihi no vha na zwihali zwi siho mulayoni kana ndi nga tou ri zwihali zwine a zwi na ṱhanziela. Zwa zwino vho Bongwe vho farwa nga mugivhela wo fhiraho nga ḽa 12 Fulwana 2025 fhaḽa ḓoroboni ya Thohoyandou, hu khou pfala upfi nga ḽa malo Tshimedzi 2021 mulindi wa tsireledzo wa khamphani ya Protect Cash in Transit o vha a tshi khou tshimbila o hwala mabogisi mavhili a tshelede ine a ḓivhiwa uri ndi vhugai nga ngoho, he ha fhedzisela hu tshi khou thuntshiwa luvhili vha mu dzhiela mabogisi ayo u bva hafho vha shavha nga moḓoro wa Toyota Hilux tshena. Zwo ralo a ro ngo tsha kona u pfha uri mulandu wa muhumbulelwa Vho Bongo wo pfukisela lini, fhedziha zwi tshi ḓa kha mulandu ri ḓo sala murahu. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa nga u lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Fhaṱuwani Mulaudzi. Vhanzhi vha sa muḓivhiho, Fhaṱuwani Mulaudzi ndi uḽa mutukana ane a khou livhana na mulandu une ha khou humbulelwa uri o vhulaya murathu wawe. O dovha hafhu u farwa futhi mafheloni a vhege yo fhiraho, hune a si kale kale Fhaṱuwani Mulaudzi a tshi khou bva u ṋetshedzwa beiḽi ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou ṅwedzini wo fhiraho. Hu khou dovha hafhu u pfala upfi o dovha hafhu u farwa mafheloni a vhege yo fhiraho zwi tshi tevhela u humbulela uri o pfuka maga a beiḽi. Sinoni muhumbulelwa Fhaṱuwani o fhedza miṅwedzi i re na tshivhalo musi e kati no ita khumbelo ya beiḽi sa izwi tshiwo tsho itea nga ṅwedzi wa Luhuhi fhaḽa vhuponi ha Tshisaulu. Zwi tshi ḓa kha vhatshutshisi ndi vhe vha tshi khou hanedzana vhukuma na uri muhumbulelwa Fhaṱuwani a ṋewe khumbelo ya beiḽi ngauri hu na muṅwe mulandu we a ḓo ita une zwa zwino wo vha wo bvisiwa kha miṅwe mitevhe ya khothe hune ha khou humbulela upfi o vhulaya muzwala wawe. Zwo ralo muhumbulelwa Fhaṱuwani o ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou vhegeni yo fhiraho nga ḽavhuvhili ḽa vhu 13 Fulwana 2025 hune mulandu noni wo fhedza u tshi khou pfukiswa phanḓa kha ḽa 29 Fulwana uno ṅwaha, ṅwambo wori vhatshutshisi vha khou ṱoḓa u ṱumanyisa iyo milandu mivhili ine a khou hweswa yone. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa tsengo ya Sipho Goma. Kha vha sa muḓivhiho, muhumbulelwa ndi uḽa muhumbulelwa u khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufuna wawe we a tou murwa nga thambo ya muḓagasi u swikela a tshi lovha. Ri tshi amba ngei tsengo yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi wa Tshimedzi nga khothe khulwane ya Thohoyandou musi yo dzula ngei khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Waterval. Hu khou pfala upfi muhumbulelwa o rwa mupondiwa wa miṅwaha ya 27 ane a ḓivhea nga Zwivhuya Muriri nga ḽa 2 Ḽara nga ṅwaha wa 2022 zwi tshi tevhela u sa anḓana havho lwa tshifhinga tshipfufhi vhukuma. Zwi tshi ya zwo ralo zwi khou dzhia miṅwaha miraru musi hu sina u bvela phanḓa kha mulandu uyu, mukomana wa mufu Vho Zelda Muriri vho bva mulomo zwi tevhela malugana na tsengo iyi kha ri fe musi vha tshi ṱalutshedza. Ndi nṋe Zelda Muriri nda ndo ya khothe ya murathu wanga Zwivhuya Muriri High Court ya Waterval nga dzi 9 dza Juni. Zwo iteaho ndi zwa uri khothe i ngo dzhena, ro to fhiwa date ya dzi 27 dza October. Zwine ri tshi sedza ri wana heyi case hu sina hune ya khou ya hone. Sa lushaka ri sala ri songo tsha tou farea zwavhuḓi ngori a ri tshi fulufhela uri ṋaṅwaha i nga vha khothe ine ya nga fhela. Ndi tshi sedza ri khou wana a i khou fhela ni zwi khou sokou vhuya fhethu huthihi zwithu zwa hone hune mulayo a khou ri fara zwavhuḓi. Ri khunyeledza mafhungo aya nga u lavhelesa vhahumbulelwa vhane vha khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa tshiṱuhu khathihi na u tswa bulasini ya vhuponi ha Tshivaloni vunḓuni ḽa Limpopo. Havho vhahumbulelwa vhavhili ndi vhane vho ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musisi nga ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho, hune hafhanoni vhaṱaleli vhahumbulelwa ndi Khangwelo Mulaudzi na Shonesani Ramabanda ndi vhe vha ḓo fariwa nga musumbulowo wa vhege yo fhiraho nge havha na fulo ḽa mapholisa ḽo ṱanganelaho na u lwa na vhutshinyi nge vhuponi ha Masisi khathihi na yunithi ya mapholisa ya tshitshavha i bvaho Thohoyandou
ye ya ḓa vhuponi ha Muswoḓi. Havho vhahumbulelwa vha khou livhana na milandu ya u dzhena vha ṱhasela bulasini vho ḓiṱama nga zwigidi vhukuma. Nga Ḽavhili ḽa vhege yo fhiraho vho swa mbudzi dzi paḓaho 4 he vha fhedzisela vha tshi khou thuntsha vhavhulamushumi wa hanefho. O dovha hafhu u vhigiwa upfhi vhaṅwe vha vhahumbulelwa vhane vha khou kwamea kha mulandu uyu ndi Laṱedzani Pfarelo khathihi na Munyai Elfas, hune vhuṋa havho vha ḓo humela hafhu khothe nga Ḽavhu22 ḽa uno ṅwedzi. U swika zwino mapholisa a khou pfala upfhi vha vho ṱarani na vhaṅwe vhahumbulelwa vhane zwa zwino a vha tou farwa vhane vha khou kwamea kha bulayo iḽi. Mukomishinari wa mapholisa a vunḓu ḽa Limpopo vho Lieutenant General Thembi Kgadebe vho sumbedza u takadziwa nga zwine mapholisa vha khou shumisa zwone kha u fara vhahumbulelwa. Kha ri pfhe musi muambeli wa mapholisa vho Colonel Malisela Ledwaba vha tshi ṱalutshedza. The two accused appeared in court and were remanded in custody. They are scheduled to join their co-accused Laṱedzani Pfarelo and Munyai Elfas on the 22nd July 2025. These suspects were arrested shortly after the incident. The police are continuing with efforts to trace the additional suspects still at large. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Kgadebe, commended the arresting teams and made a stern warning to the remaining suspects that they will soon join their accomplices behind the bars. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach.